in sang tur hi apoi mo ma nang ni chu chanchin bumi te nia in che in karinga ma se mizoram chunga chong chan na chale ria wa chanchin bumi te po ma se chu ti lai chon press freedom index a chon kan se ka india ram chu ramza sumri ta ramza sumru pakhat na kan ta thatwa an mani du zong le an ham that na tur an propaganda machine an nizo vet to maya mainstream media ta chu kan se ka ni kum phasa mi ambani chana ndtv an han leira nu pheka jan entlak yum to lo ta tani chu mi om je chu kan democracy hi khonge om ta ti hi ngai ko tham ma jing ta equality before law kan tiang chi dan ma in tluk kan na te po hi om to lo reng renga in se ka when ni thenga bis busan saran singa ala len zoi zoi ala campaign like one everyone te kum bi chung an chin ngar kwa nin na turan siat lo amaruala accuse anda ve approver of mangin chumi om je thu fe tu mangin ani hituna zelan han khong ta khati chung pon thu fe tu ina pu na kha engeni corroborative evidence an nei don chuang lo khatiang vel kha ni to kan din hun hi chuti la in minority te mil hlam chia dan hi hai chi ni to lo ba tuna te po nangni chu press meet in in shezok in karinga ladak tungchang te kha ngai to la uti an da lo ta engki man ti ama ma se pakhat man ti si lo ba an nor nan hoi hota khami ni thamasa ni mo khan nor nan hoi hot kha thamasa thatir lamani mai theye ta han nor nan hoi hota ladak rama mi pui za som chu kan kal kho mangan ti chuta eng ma so lo wangin mi sang thum zet san muang chu khowin chon ngei le ta ni som ni pakhat chon ngei chung khan eng tin ma tu ma nan ngai sak lo ladak chu kan sia tribal an ni ve do maya ma se za som li panga te ki hindu an nya buddhi so ki za som thum panga vel an ni minority in ni chan an sa kho khan om ziom tak tak chuang lo an ngai sak lo adot le lang chiang ber tu kan then om hi manipur hi heng te hian min beng har lo ani chan minority te hi kan din hun tur hi a hlom lu tu manipur thil theng chu soi ngai tin ladak chungchang kan kir lo chan chin bu hen alo ri mang lo reng a mainstream media hian an tar lang ngai lo ba mi tam tak hian an lo khemi lo nia mania a ming chu ko sei lo nga press lam mi chan chin bu mi lam tho kan thian pa ne kan thian nen kan ti na ishem ladak kho nor dan te ni som ni pakhat zet chon hei dan te tu man an ngai sak lo dan te kha pakhat ma hanin tirin engti jeng en han ti lo khang khei shem ga te sena ngati an siat du mi puite siat do tura an du chu an hu ne lu tu kan democracy po abal at labal na salutuk to equality before law to lo kan democratic institution zonga an luta an mi le sanda an thun huayan to heng zong poi puan ani tat lo soi tam ngai lo Covel financial scam lian per electoral bond chung chang pho mania lo thei lovin an han ching chuak ta ma se khoi angen discuss kan mainstream media huwa hian an soi rile to lo renga hei hi anasat je hi an chui chuak mek zela tuna po pu arvin kejriwal atana approve ran man ta pa po hi company nei tu nia a company hian bible se somnga panga electoral bond in bjp hian an pe ni engtin ngen in rem siam ka hello kha tuna kan din hunan ta chuti lain naktip me ya kan in thandon lain kan soyang khan pu kejualan mana a minister panile a mp te khatun man na rei to a chutiang bokin eman soren te po zela oma chief minister ni lai pu arvin kejuala zela anda le ta khonge level playing field nakti pain thang tur kan ni india ram opposition party lian per indian national congress te chu kan account hi min jar sak tak poisa kan mang theilo in thana nai to boxi kan democracy amin lo mai sak to lo ba videm kan ti swedish based ngo khatiang khovel hun sang democracy function lo ena lo te tu te chon india ram hi sang hi som pariat tai khan electoral autocracy amin lo da dai to chu tu na kan din hun ton hi nia a christian te chungchang ale minority asa kholama po
Muslim le Christian te min dim lo dan bor je chu Kashmir an soi sak dan kan ria pelu khan te pa fa an soi sak dan kan ria gaw raksak hovin Muslim ho engzang en vok hlum to Christian te po min nek je ple kan piak ina te khung ko na ten lu chila an ti chia engki man khoia ni kum ringo ta kan soi to thin kha an ron lo tir sam ni som palia Christian te chunga leilen na le nek chem na voi za somli pasaria thenga sang ni som pali nikum sang ni som hi pathuma chan voi zaruk somriat pasari atheng to khatiang zong he ram chunga boina kan neya chi le chi te le sa khopiak sang te inkara boina ti khopa apun lun chung po hian democratically elected prime minister chuan voi khatma aka angai lo a home minister pon engma soilo kha khan an mi le sa te atingam pa zela boina punlun zel lo thei lo bani an han in zirti du dan te point se ve kang chu Hindu te hi din hun der thonga kan ding Hindu khatare me he a han ti ta ne engzangen ni India rama hian za somriat deu thoi Hindu nia za som palivel Muslim an nia Christian te za pathum kan thing ve tong em ka shalo khami za som panga som pruk som pasari vel le katela ka khan za somriat te kha him lovin an inzir tirta ani chu tianga inzir tir na chu kan se to nazi ho winanti judami tem te la ka khan Germany kha him lo tat to tiang khan in huat nan the dar ta India rama in huat nan the dara he in huat na hi anti thin mi thiam ten tu na han BJP hi lo lal ta lo po ni se central a hian helaya in huat na an tu to hi engtika nge kan khen thak le ang le ti hi ngai tu thamani anti hial reng ani chu tiang din hun chu kan din hun ani to a kan ke mani tan chuan hemi kan democracy kan zalen na enge ni ni china kan ho tu pa so yang khan kan right nei zong te hi engtin nge he tiang khopa pong sual sak kan ni to tu na an manifesto ate phei chuan enge ni tu na in thana te po an lala an chakle viau ani chuan Indian constitution hi an ziak thadon an motoni chumin zot le chuan UCC hi nge in kan mangdon an moto zelani Hindu rashtra an din tumna Hindu lalram an din tumna hi an thei gil thei ro reng khamilam hoi zong khan ke min pen pui ngat Mizoram ate po tu na kan ram te hi han ngai to ula kan ram hi ngai to ila kan ta ni to lo international boundary atanga kilometer zachung north east zong hi central sarkar in tru ti chuan national security awangina du na huna adu du ti thei to hey hian article 371G hi a violate chiang ani enga tinge kan react lo kan assembly te po special session kovin he thil hi keni tan chuan a hlaoma article 371 in ram nei lung fa te he ram thuni na min pek ang hian he dan hi kan pom lo wani ti hi hun lo mi tu na hian nge kan ngoi le mai hri don tu nang hun hian don lo mi ki kan ai o parliament thu te pona an au cho hun tu hei hi kan mizo te chu kan thian pa ti dana sia ha le waring te inkar han thamong em in kan oma tu man min ron ti boi lowa kan sa kho biang na le engkima kan oma kan ngaya thamai thil hi tuna India rama tuilian ron let me ka Hindu rashtra an siam tumna lama democracy in palzu ta Indian constitution an palzu ta he tianga an ron kal chho je la hi min ron chim huna chuan kan chan hian mai an chan tuk lo tak se tang ti hi ka soi ma sa do ni